Salibonani, thanda ukubonga futhi uNkulunkulu osiphela ilanga lokubana siphile sinanzelele lo musa wakhe insuku zonke singakhohlwa into ezimbili esizikhumbuza nayo isikhathi zonke ukubana ubudlelwano bethu loNkulunkulu obuqhakathekile kakhulu kumele sibulungise insuku zonke. Lo budlelwano bethu labanye abantu kuqhakathekile sithandazo lezi izinto ezimbili izo eziveza isiKristu sethu ukuthi ukhulumani ngabanye abantu ukhulumani labanye abantu kuqhakathekile into esizenzayo siqhakathekile uNkulunkulu asibusise. Siyaqhubeka sesiphumile eEgypt, siyabonga ukuthi ke sesendleleni yokuya eCanaan. Asihleni sikubambeni lapha sikuzwisise ayilula indlela yokuya eCanaan. So kusuka eEgypt kade kunzima khona ebugqilini sokuyiwa eCanaan. Akuzange kube lamagreda azakhipha izinto endleleni. Bayihambi njalo indlela, bayihambi njalo idlula enkangala, bayihambi njalo ilameva, bayihambi njalo ilanga lichisa, kodwa uNkulunkulu kulezi zinto ezithiza azenzayo ukwenzela ukuthi kuhambeke njalo kuyefikeka eCanaan. Namhla sebesikhangele uchapter 16 kulento ezimbalwa esizazithinta sibe sesinanzelela sikulethe empilweni yethu khonokho abahlangana lakho. Ngicela ukuphinda ngikhulumele enye into sithobe sithandikayo. IsiKristu sifuna umuntu kumbe abantu abazimiseleyo. Kulabanye abantu abangamaKristu ngenxa yokwenda. Kuthi sokufike engcenye izinto ezithize ezingathabisiyo endleleni yesiKristu. Umuntu achaye reverse athi hayi mina vele lokho kwakungayisikho kwethu ngalethwa yikwenda. IsiKristu sifuna umuntu ozinikeleyo, umuntu ozinikelayo, umuntu obambelelayo, umuntu obekezelayo. Abanye singamaKristu ngenxa yokuthi sazalelwa khona. Kungafika futhi ezinye izinto ezingani zithi gudle empilweni ezingani ziyabopha mbijana. Kuba lula futhi ukuthi abantu abanjalo bachibilike babuyele emuva. So ngithi mina kuyona le indlela esiphakathi kwayo, indlela engamnandi izikhathi zonke, kodwa iright yefaneleyo yona le yefaneleyo kulezinye izinto uNkulunkulu afuna ukuzilungisa kumbe azilungisayo empilweni zethu every day. Kwesinye isikhathi ukuze kulunge ihloka liloleke kuyakumele ke lichiswe, lichaywe ngesando, liyelolwa ngegrinder ukuze libe bukhali. So kulezinye izinto ke endleleni umlimi avuma sihlangane lazo, kukhitshwe ukuba buthundu, kukhitshwe into ezithize kithi ukuze sifanele indlela yokuyafika eCanaan. Right, asambeni. Nxa sebephumile sebehamba, sikhulumile bechaphulwa ndlo lubomvu, sikhulumile besiyafika emanzini ababayo, sakhuluma ngama situations lezinto ezibabayo empilweni zethu. Sebedlulile uNkulunkulu eselungisile iproblem yona liyana, bayahamba bathi sebephambili ngale baqalisa ukulamba. Ngithe ngibala kwenye indawo ngethuswa into leyi. Kabakhuleki, kabathi ukuthi asibuthaneni moyo lapha sikhulekeni sokule problem inyana, sokule situation inyana sibanda. Kuthiwa bayacomplaina. Izikhathi eziningi abantu abaningi siyacomplaina. Obhalayo uthi yena babe lesikhathi esifitshane beqeda ukubona isimanga solwandlo lubomvu. Kukangaki umlimi esichaphisa izinto ezimangalisayo, esivikela engozini ezimangalisayo empilweni, esibusisa ngezinto ezimangalisayo. Lawe nxa uhlezi phansi ubabaze, ubiza abantu babaze, kodwa after 2 days, after a week, kube lento encane nje usuhlaba umkhosi ngani isibuso sezulu awuzange kusidla, awuzange kusinambithe. Abantu laba akabi leminyaka eminingi, akula sikhathe eside, akula minyaka bephumile eEgypt, akula minyaka bechaphulwa ndlo lubomvu. Kodwa sebehlaba umkhosi ngani hayi konakale kakhulu. So ngicela ukubamba lapha kumbe sibambeni lokho asimthembeni uNkulunkulu, uNkulunkulu uthembekile.
Kwesinye isikhathi ngasikhala sithi uNkulunkulu silahlile, ngakasilahli kasoza silahle. Singene nje sacha kuyihump sacha kuyipothole, but indlela nomgwaqo iwona lo kumele sihambe kiwo. Iwona lo kumele sihambe kiwo, asihambeni kiwo, right? Asihambe la chapter 16. Bakhale bathi bona nase silambile. Mina ngicabanga ukuthi indlala iyakhiphe into emntwini indlala iyakotshoza okunye kuyinto okungabe kufihlwe yikusutha. But ngithe ngibala la chapter 16 kuthiwa babele 15 days bechaphulwa ndlolubomvu. 15 days. 15 days. Emara badlula bafika bele 3 days besuke eEgypt bechaphulwa ndlolubomvu. Lapha bale only 15 days. Obhalayo uthi yena kayisikho ukuthi bacomplaina ngenxa ukuthi basebelambile. Kuthiwa ama supplies abo ayilokhe khona, but base behlezi phansi baqalisa ukuxoxisana ukuthi ndothi uyabona nje kusiya khona ukuthi kunjani. Akula la sign yolwandle, akula sign yeskotsho, akula sign yamashop, akulani sisizaphila njani. Bona abantwana libona bedlala bazasihlupha endleleni. Baqalisa ukuba le problem abayidingayo ingakabi khona. Yingenye into esihluphayo khathesi emhlabeni, ungacheka abantu abanengi sesithwele inhlupho zonke zika 2020. Abantu sebevele bekhala becomplaina ngekhisimusi. Halonyaka vele siyidlala kanjani kunje so. Hayi vele kayidlaleki. Vele abantwana bayakufanya lezigugu zekhisimusi kazithengeki. Sho abantu sesiku December thina seseku October. Sesiku 2025 thina seseku 2020 siyahambisa iye phambili. Kasiphileni namuhla ngoba inamuhla ikusasa izabonakala malidumisa igama lenkosi. Babehlutshwa becomplaina ngento abangakafiki kiyo. Kumbe abantwana bazafunda asikwazi njenga next year vele abantwana bafundi. Kunenge sesikuthwele kungakafiki kithi. So babekhala obhala uthi yena they had not suffered from hunger. Their present supplies, their present wants were supplied. Ukudla kwekuseni umlimo wayelokhe banika babesidla but uhlupho lwabo but they feared the future. Inkinga esilayo emhlabeni okwenza sibe le BP, okwenza sicomplain la kumlimo, okwenza sibe labo plan B bokuza kumhlanganisa izinto laphana size siphumele ebeni likamlimo size sicomplain ukuxhophila ihlo likamlimo. Ukuthi we are worried ngefuture yethu. Kasiyekeleni future yethu isesandleni sika Jehova. Kasiphileni inamuhla njengenamuhla igama lenkosi bese lidunyiswa. Asambeni. Sekunzima sokuchingwa khona ukuthi manje siyakudlana. Then iBhayibheli lithi lona. Ngabe complain benjalo, ngaba complain kuphela becela usizo. Sebe compare inamuhla ba compare ikusasa lezolo yabo bese Egypt but after all wena Moses sakutshela sathi ngawe uyasiyekela sifele khona phana kade vele bekungela mangcwaba yini sesiza kufela lapha labantu abethu balambe bacomplaina kakhulu. Bekungcono Egypt besidla imbiza zigcwala, sidla inyama, sisidla into esizifunayo. Then verse 4 bese sithi yona sikubambe lokhu mnandi. Then the Lord says to Moses, I will rain down bread from heaven for you. Malidunyisa igama lenkosi. Nanku lapha sike sikhulumeni la. Singahlala phansi sikhangele impilo zethu, sihlale phansi sikhangele imizamo yethu. Uzavumelana nami la uyakwazi ukuthi konke othukuzamile lendlela esihlanganise ngayo kakwenelisi ukusustain impilo zethu. Akwenelisi ngaze ugijima uyele uhlanganisa ugijima ubuyele usubuya ngale kakwenele kuyizinto konke khona ukuphatha ngomusa kamlimo ngothando lokamlimo every day uyanisa imana izibusiso ezisaneleyo lokuthi zisiqhube
ilanga lize liyetshona igama lenkosi lidunyiswe. iBP ilethwa ukuthi wena inamuhla awusayiphili, usuphila next week. Ngiyezwa Moses ngiyababona bathi sebelambile, but mina ngiyakwazi noma bengakhompulena ngabe bekhuleke kuhle bakhuluma kuhle asikulungiseni la. Kulo mehluko phakathi kokukhuleka uletha isicelo sakho kuJehova lokucomplain. Ukucomplaina ukuthi uthi wena hayi vele sokwehlulekile la lo okade sithi uyangenzela uyaphuza vele ngceka soza kwanise khona lapha vele sesilahliwe. But ukucela lokukhuleka yikumethemba othembekileyo, yikumethemba ophethe impilo yakho, yikuletha izigigaba zempilo yakho esandleni sikaJehova, yena bese sitsho angakwenza ngokuzama kwethu. So asiyekeleni ukucomplaina, kasikhulekeni, kasimethembeni othembekileyo. Asambeni sizwe la. Sokunzima. Asibaleni. Indlala wrong. Athena nxa isekhuluma, the people are to go out. Asibambeni la. Ngizanisa imana, then Moses ubatshela ukuthi umuntu uzaphuma ayebutha likwambe la. Okwanele usuku. Nxa ephume siyabutha okwangesandi, abuthe okwekuseni, okwemini lokwantambama, angagcineli la kusasa. Ngibala umlimi usifundisa ukuphila usuku ngalunye lulusuku lulodwa singalubambanisi lolunye usuku. Baphuma abantu imuli yakomthembo bayebutha okwalelo langa kuphela. Njalo Moses ubatshela ukuthi ntambama babe bulawa ibrayi ngoba ngizaletha izagwaca. Nxa ngikhuluma izagwaca ngikhumbula lwana umnyaka eZimbabwe lapha. Zake zagcwala sezifuyiwe lapha abantu sebesidla amaqanda aluhlaza kuthiwa kwelapha izifo zonke. Umuntu engagula, hayi umuntu engagula uba lohlupho ukholwa loba yini. Abantu baye banatha amafangasi esegcwele bezikaftini lapha banatha bathiwa kwathiwa kwelapha izifo zonke bafa. Kasiyekeleni kube sitatazela, kasimethembeni othembekileyo. Nase into ngifuna siyibambe futhi. Nxa bewomile benjalo, nxa bekhala ngendlala benjalo, iyezi lalilokho elikhona emini kuyilo elibathungamelayo, elaliveza ipresence kaNkulunkulu empilweni zabo, ipresence kaNkulunkulu ku-congregation yabo. Ungabala uMoses wayengela map yokuye eKhenani, babelandela ile iyezi uNkulunkulu owayethungamela. Kuyenzakala empilweni ukuthi umlimi ethungamela amanzi empilweni yakho aswelakala, izinto obuzifuna ziswelakala. Kungayisikho ukuthi umlimi ngakho ukhona, kodwa uvumile ukuthi leso sigaba sokuswelakala kwezinto sikuthole empilweni ukuze uveze ukumethemba, uyecela kuye ngoba impilo yonke lezinto zonke zisesandleni sikaJehova. Ngokuzizamela sihloko esithandekayo, sesizithwalise nzima kakhulu empilweni, sesizigebhela amagoda amaningi, sazigqibela ngokuthi thina siyahlanganisa. Kasiyekeleni ukuhlanganisa, kasimethembeni othembekile. Uthi hayi Moses banyabezwa, but batshela ukuthi mina ngiyabanisela imana. Bayakudla. Right asambeni. Lapha ngizabe mbala lokungichazile lo. Kuveza umusa kamlimi, singamethemba uthembekile. Phakathi kwezigigaba zempilo inkosi ilathi okwethu ukuthi siyithembe ngoba ithembekile. Nxa iqhubeka uMoses abese balayezela abalaye kuhle, athi yena nxa libutha lingabutha okwangesande, okwenza ngibe ngiqamba isande ngizalitshela phambili uqhakathekile. Liyekela ukubuthela imande.
ongabali iBhayibheli lithi lona kulabanye abantu abangalalelanga abahle bavaya indlela so bathele emaskafinini bayachitha okunye kwakubekiwe lapha ukudla bayalahla phandle bafaka bathi hayi ungafaka la kukhula box kuyagcinakala iBhayibheli lithi lona ekuseni sebevuka following day ngemande konke abakugcinile kwase kubolile sekulempethu kwahle kwaba lempethu overnight. Ungacheka nxa ngikhuluma kulabantu khathesi abalama pantry agcwele so ungacheka idate yezinto ezikhona okunye kwabola kudala sokwa expire siyathanda ukubuthelela sincitha abanye abantu abaswelayo. Nxa usubuthelela uzuye kulahla iflower isilempethu irice isiphehliwe impuphu la isilobulembu ngokuthanda ukubuthelela okwenza sithanda ukubuthelela ukuthi kasimethembu ukuthi uJehova ngumalusi. Hey mele sihlanganise sibuthelele umlimi ngasilahlisa kangeke asilahlise uNkulunkulu uthembekile. Bathe bayethuka ntambama kuthiwa kwakumnyama chu ikhempu yonke izagwaca sezigcwele ayikona kwakuncane eziqathalizana ezikulu ezekhaya khaya babechaka ngama-bright stand besipha uNkulunkulu uyazazi izinswelo zethu uNkulunkulu uyazazi izifiso zethu uNkulunkulu uyasinaka ukusa kwamalanga uhlupho lukithi ukuthi kasimethembu othembekileyo ngabe siyamethemba njengobaba thina sibe ngabantwana ngangibona abantwana kulento abantwana abangayaziyo labangayikholwayo labangayivumiyo ukuthi uyise uyajomba uphume endlini usiya emsebenzini ungela sent umntwana uyakulandela moya kuphathise dedu umphathele ice cream ukuthi wena kawula mali vele kakukholwa akwaziyo ukuthi udedi wakhe uyangiphathela izinto engizifunayo ungameqisa so gethuki weqiswe wajikwa nguyise uyamethemba nxa esemoyeni umkhangele so uyasmayila umntwana ekwazi ukuthi lo mangingehla kulezandla ezingimeleleyo kasimethembeni njengabantu abakho bethembe wena ngokuswelakala kwenhlanhla mina lami sasike sibalahlisa abantwana but uJehova uthembekile. Ngiyakhumbula kwelinye ilanga uNcence uyambuza kwenilanga uthi sasidlisa inkwapa 3 times singela lutho abesebuza athi saNcence istock uyimali lami bonke kuphendula ngithi siyi$2 something abese sithi khathi saNcence wena ulayo yini $2 something ngahle ngasukuma ngathatha $2 something ngayabuya le stock abantu abami kabakholwa ukuthi kulomuntu onitshayayo kabakholwa ukuthi kulento engehlulayo kabakholwa ukuthi mina ngingaba disappointa ngokuthi nxa befuna izinto ngithi kangilazo so lathi kasimethembeni uJehova singacomplain ngubaba wethu thina singabantu abakhe enkangala khona pha sake sakhuluma ngamanye amalanga ukuthi thina ungumKristu njalo uyaba senkangala kulamanye amaKristu afuna ukuhlala ephakathi but indlela kaMlimi kwesisikhathi iyasithungamela siyedlule enkangala siyake sibe lezi nkangala empilweni zethu but into enhle nansi phakathi kwe-desert ama-temperatures ekhwelile ngaze abe yi-50 degrees kuleyeza umlima wehlise abe yi-35 la nxa uginqa enye iheat ivalwe liyezi malidunyisa igama lenkosi so umlimi uthembekile okuqhakathekileyo ukuthi simethembe siphakathi kwezinkangala zona ezesiphakathi kwazo asambeni ayaya umuntu ngumuntu iBhayibheli lithi lona kwavuka sebelahla sebesiyagibha amagodi sebelahla sokubolile kungako sokulahlile ngenxa yokuthanda ukubuthelela asingabuthelelini kasimethembeni uNkulunkulu othembekileyo ngoba uNkulunkulu uthembekile nansi into engibongileyo umlimi bese sithi yena zwanini la Moses ngicela ke
bengadobha imana badobhe badle kube mnandi kube njana wena la lo Aaron libe selidinga okuyisija lidobha imana liyifake phakathi lingayifaka phakathi livale liyifaka ihlale lemthetho elichumi ingahlala khona phana ligcine impilo yeni yonke ukuze labantwana abangabonanga isimanga semana isina sibani abantwana babengakazalwa imana isiwa labanye mhlawumbe abancane kakhulu enxa abangeke bakubona but bakubona bonke ngoba iBhayibheli yakubeka lithi lona imana abako-Israyeli bayidla for 40 years baze bangena eKhenani. So bonke abanye abangakazalwa abazalwe leKhenani imana kwakumele ke kuhlalwe phansi ikivulwe babizwe bahlale lapha kuthiwe liyakubona lokhu yisinkwa haleluya yisinkwa umlimi asinise la sona desert. So ngicela ukuchallenge mina lawe la kukho konke umlimi akubusise khona gcina izinto ezizakhumbuza abantu abakho zikhumbuze lawe ngobukhona lesandla sikamlimi empilweni yakho. Kulabanye abantu abangelalutho abangeke batshengisa abantu ukuthi inkosi yabenzelani. Ngangibona amakhiwa akuthanda ukuthi kungaba lo mntwana engazalwa mdala bayathatha ifoto bayibeke laphana kumbe noma kuyiprimiture bayibeke laphana bakhangele bengabhewuka imoto ithatha ifoto ibeke laphana batshela abantu ababo ukuthi thina siphume khonapha okuligabha khona okuncane ngaphuma lo nyoko Jehova wasisilisa wenza ukuthi labantwana babekwazi ukuthi izinto emhlabeni kazizenzakaleli kulonkulunkulu osenzela izinto kulonkulunkulu osiphethe ngezandla zakhe kulonkulunkulu ongumalusi wethu. Bathi thina kasikugcini kwenza ukuthi sibatshela mina mfana ngandala ngo2 mbopha inkalo lapha nisebenza kasibatsheleni ngamandla lothando lesandla sikamlimi empilweni zethu igama lenkosi bese lidunyiswa singazidumisi kasimdumise asambe khangelani la gcinela abantu abakho ama tokens abatshengisa ngesandla sikamlimi ukuze nxa sebekhulile bakwazi ukuthi there is a God in heaven owasikhangelayo wakhangela okhokho bethu wakhangela ubaba nami uNkulunkulu onjalo ungikhangela ungelusile asambeni abese sithi yena lokuqhakathekile lo uJesu uthi yena kuMathew sikubambe lokho sikubambe singakhathazeka ngikwazi ukuthi moyo nithina ngikwazi ukuthi nithini sibanda iBhayibheli liyasikhumbuza uJesu uyasikhuthaza uJesu uyasincedisa kuMathew chapter 6 verse 25 kusiya ku34 uthi yena singabi le BP ngekusasa asijikeleni konke esandleni sakhe sithembe yena othembekileyo uthi yena kusasa lenhlupho zayo ziyaneleyo inamuhla kasiphileni yona simthembo othembekileyo ngobuthembekile abese sithi yena lingathonga amakhanda ukuthi liyakudlani lingathanga amakhanda ukuthi liyagqokani vukane kuseni likhangela omayadi likhangela inkwilimba yizo esizaziyo lapha edolobheni ekhaya ngale likhangele lezikhova likhangele la ngodziziyane likhangela insingizi lezikhwehle lamathendele iBhayibheli lona khonokho kakulimi kakulaziphala kodwa ungakuchaya ngerekeni yakuthola kunone kunzima ngoba kuloyiso osezulwini okunakekelayo abesithi lina ke libakhulu kulezikhwehle so nxa libakhulu kulezikhwehle njalo liqhakathekile ebusweni bukayihlo ngoba ladalwa ngumfanekiso wakhe so don't worry about tomorrow. Trust the Lord. Athena nxa gijima linjalo liyabhayiza. Ngoba uyihlo osezulwini uyakwazi ukuthi liyazifuna lezi zinto mina ngiyambonga umlimi uyakwazi ukuthi izicathulo uyazifuna anti sithe ngubaba wethu vele ngubaba
uyakwazi ukuthi ukudla uyakufuna, uyakwazi ukuthi imali uyayifuna. Uhlupho ukuthi wena uyakhathazeka uzukhohle ukumtshela, ukhathazeka uzuqalisa ukuzihlanganisela, uzucwile laphakathi kwezikwelede ngenxa ukuthi uyazihlanganisela kasimethembeni ngoba uyakwazi esikufuna. Liphumile soyilanga, uyakwazi ukuthi uyasifuna isinkwa, uyakwazi ukuthi uyawafuna amatamatisi, uyakwazi ukuthi uyayifuna imali. Konke lokhu singamethemba ubaba sezulwini. iBhayibheli liyachibilikisa izinto. Thina sathi sifuna lokhu kuqala. iBhayibheli lithi so lina nxa into lezi lizifuna lezi, funani umbuso wezulu kuqala. Seek ye the kingdom of God first. Funani umbuso wezulu kuqala. Imbambayila lesinkwa lezigqoko kuthiwa imbansela yokuthi sibambelele kumlimo. But uhlupho lwethu ukuthi thina sifuna imbansela singabambanga lutho. Kasibambeleleni kuJehova. Uthi yena khangelani izihlahla, khangelani amaflowers ukuthi acece njani ukuze sicecise izindlu zethu sifaka amaflowers. iBhayibheli lithi lona even uSolomon ku state house yakhe, ku splendor yakhe wayengacecanga njengamaflowers. Amaflowers uthole mahle abese sithi yena lina libakhulu kulamaflowers wona akhona namhla kusasa achiswe lilanga. Thina siqhakathekile kusona kaJehova, singalahli ithemba. Inkosi ilathi, inkosi ithembekile kuyona le inkangalo kiyo, kasimethembeni. Ungakhathazeki ngekusasa, khathazeka nganamhlanje kakhulu, khathazeka ngobudlelwano bakho loJehova abesengezelela ajikele okuzimvuthuluka, ajikele okungamachaphazela, ajikele imbansela yobudlelwano bakho loJehova uNkulunkulu uthembekile. Asambeni abese bafitizela tena zwana Moses. Kulenye into futhi eqhakathekileyo emfuna bayikhumbule asebeyikhohliwe ngenxa yokuhlala eEgypt, yiSabatha. Sabatha. Sunday badobho okwanele Sunday, Monday okwanele Monday, Tuesday okwanele Tuesday, Wednesday okwanele Wednesday, Thursday okwanele Thursday, Friday. Ubatshele ukuthi umuntu lemuli yakhe gabadobhe, asambeni lapha libambe lo, gabadobhe okwe 2 days. Into kade ingavumakali amalanga lawo. Into kade sithi la nxa ungayenza udobhe bekubona, but Friday ilanga le6 ubatshele badobhele iFriday baze badobhele leSabatha. Bakufake lapha bakufaka khona. YeSabatha badobhe ibreakfast, badobhe ilunch. Bakufake lapha bakufaka khona. Bengakufaka ngiyakutshela Moses. Ekseni nxa bevuka kwebe kungabolanga malidunyiswe igama lenkosi. Waye bakhumbuza ngento okhokho babo ababephakathi kwayo kusukela kuAdam, waligcina iSabatha, kwaJehova, kwakibo Seth, kwakibo Noah, kwakibo Abraham, kwakibo Jacob, kwafika kuJoseph. Labo befike eEgypt babeligcina iSabatha ngenxa yobuqili, base besukile ekuligcineni. Umlimi bese bakhumbuza athi into lena lengayikhohlwa. Abadobhe ngeFriday bakuthuna ngeSabatha bazitike. Ubatshela ukuthi futhi kungabi lo muntu oyavuka ekuseni esiyadinga ngoba kuyabe kungekho. Antu umuntu ngumuntu. Athi uthi uyacheka uMoses ephuma etendeni lakhe ekuseni ngeSabatha. Athola abantu sebethwele amabhasikiti bebhoda selokho becheka ngaphansi kwezihlahla bethini. uMoses wazonda, lo nkulunkulu wazonda wathi koze kube nina abantu besala ukugcina imiyalo yami. Sihobe sithandekayo. Umlimi katshintshaka izolo katshintshela namhlanje. Wabatshela uyasitshela 6 days dobanini ubalu Exodus 20 verse 11 kusiya 8 kusiya ku11, 6 days. Ongagcina iSabatha liza kukhumbuza inyinto
ukugcina isabatha kukhipha uvile ebantwini ngoba isabatha lilemthetho emibili phakathi kwawo. Oqala umthetho ngokuthi wena 6 days sebenza Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Sebenza ofuna ukuwelda in 6 days. Njalo ungathi wena uyazivalela usuka loba ngaphi. Hayi, labantwana sikhula besikwazi lama calendar bebhalwe kuhle. Days of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Siyakwazi sikhethe ungakwazi nxa sokubalwa isabatha. But nxa kungama birthday yakho uyakwazi ukuthi birthday yakho iSunday, uyakwazi ukuthi iSunday first day of the week, siyakwazi. Into engiyibongayo esibalela kuhle ama days yiEaster. Ngoba umhlaba wonke siyavumelana ukuthi uJesu wafa ngeFriday, umhlaba wonke uyavumelana ukuthi uJesu wavuka ngeSunday. Ungabala uMatthew uyakutshela ukuthi lona lolu suku uJesu wavuka ngalo yilusuku lokuqala lweviki. Sebenza ngesabatha simkhonzeni uJehova. Abona uMoses akhulu. Umama labantu bakhe besiyana. Ubaba lesi, hayi, amnamboni lutho nazi bani uyabona. Wazonda singayisebenza ngesabatha sile 6 days. Isabatha ngelokukhonza lokuphumula sidumisa uJehova. Umlimi asenzele kuhle, akuliwa le church, akuliwa lobani, akuliwa labantu, ikuphakamisa lokunanzelela intando kaJehova kumele siyenze. La nxa sisenkangala kumele siyenze intando kaJehova. La nxa into zimnandi kumele siyenze intando kaJehova. So umlimi uthembekile. Singalahli, singadeleli intando yakhe, singadeleli ilizwi lakhe, kasihlaleni kilo ngoba uJehova ngumalusi wethu. Mina lawo nxa ngisiyavana asebenzeni 6 days. Sihlanganiso okuhlanganiswayo, but singakhohlwa ukuthi kukhona lokhu kusebenza. Sihlala sisentandweni kaMlimi, siphila usuku ngosuku. Lokhu ngiyakucela lokhu, inamuhla kasiphileni namuhla. One day at a time. Wahlabela omunye one day at a time with Jesus. So kwaqakathekile ukuthi siphile kuhle njalo sibambe lokhu. La nxa iyezi likhona, la nxa umlimi ethungamela uyabakhona, uyafika enkangala. Ukudla kuyake kushode, singabi worried kakhulu. Manje ngafaki lokho kakhulu, singabi worried ngefuture. Isesandleni sika Jehova. Singabantu abakhe ngubaba wethu asimethembeni othembekile. Mina ngilezi njalo zosinithembile izinto zami. Nxa ngithutsha ziyahle zingizwe ngile, ngithole sezingimelele egedini, zihle ziqalisa ukuthaba zeqe ziyele, ziyakwazi ukuthi sengizazinika ukudla. Wathi muthi nabantu kasimethembeni ubaba wethu osezulwini. Singamethemba sivala ezinye izikhala usathana ngangena kizo asihlukuluze. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, umlimi asigcine esandleni sakhe. Singacomplain kasimethembeni. Singacomplain kasimethembeni uthembekile. Inkangala esiphakathi kwazo sizadlula kizo, asihlaleni esandleni sika Jehova. Indlela lenkalakatha ukuthi vele siyefika eKenani. But eKenani via the desert. Ku desert kufuna simethembe uJehova. uNkulunkulu asenzele kuhle. Asikhuleke. Baba olungile osezulwini siyabonga ngoba uyasithanda. Cela usiphathise endleleni yokukholwa. Singacomplain kodwa sithembe wena ngokuthembekile. Hlala lathi namhla sigcine insuku zonke ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen. Noma ungaveza isandla sakhe ningizimu Afrika baba. Lonakele ilizwe lakho baba. Welinkinga engapheli kudingeka wena baba. Awuvele baba. Abesifazane babulawa njengeintuthane baba. Bahlunyezwa bayadlwengulwa Nkosi. Imisebenzi ayikho kulelizwe. Nomhlaba ukhe ezandleni zethu. Ehla baba. Vela baba. Noma wasala ususibamba ngesandla sakho lifile lelizwe baba.
baba uleliswe baba konake uleliswe baba abantwana bahlonipha abazali benza abakuthandayo nemsebenzi ayikho indlala ibhokile baba siyambile saye endaweni enkulu safuna usizo kodwa silitholanga baba silithola kuwe sidinga wena manje asafuna ulutho lunye cela wena wehlele kuleliswa ngoba kona inkinga baba imsebenzi ayikho konakele malibuyiswe ezandleni zethu kodwa ngeendawo zokuhlala asinalutho baba konakele Tembe